Srdečan pozdrav svima vama i ovoga večera i radujem se da smo evo ponovo zajedno, treći put. Nadam se da ste proveli danas lepi dan. Ja sam tražio neku vrstu pomoći od jednog mog dobrog prijatelja da mi pomogne oko, znate, ovih potrebe za prestoj, za prijavljivanje, lična karta, sve što je potrebno ovde, ali bio je lep dan pa malo smo i šetali, ali smo jedan deo posla uradili iako je ostalo još. Ne znam kako ste vi proveli ovo veče, nadam se da je bilo uspešno, ali čim ste tu, znači živi smo i zdravi smo. A poteškoće i problema uvek ima na svakom koraku, ali rešavamo ih jedno za drugim. I želeo bih da evo i ono što je pred nama, samo da ova tehnika proradi. Da. Nagradno pitanje. Spremni? Gde su pronađeni rukopisi Svetog pisma? Dobro. Neko je rekao Kumran. Dobro. Je li još neko zna da ne bude opet, ili možeš da dobiješ knjigu, ali moraš da pokloniš nekome, jel može tako? Može, evo ovako, izvoli. Ja sam taj običaj imao kada neko odgovori tačno. Može na kraju, evo izaberi nekome, pa onda da pokloniš i mislim da će to biti jedan novi gest. Dobro, da li smo na rubu posletka? I ono što je Aleksandar u najavi kazao, ja se sećam, imao sam jednu seriju predavanja koja je bilo u jednom malom mestu blizu Novog Sada i to je bilo 2012. godine. Da li se sećate ko je najavio kraj sveta 21.12.2012. Jeste, Maje su bili tu, odande je došao glas i tada sam ja bio u sred ovakve jedne serije predavanja. I onda sam rekao njima, hoćemo se videti sutra, jer su cele novine, svi su pisali o tom Majem kalendaru Maja da će biti kraj sveta. Ja njima kažem, ja ću biti ovde, a da li ćete vi doći, to zavisi da li ćete biti u strahu ili ne. I naravno ništa se nije dogodilo. Zato što nigde, ni na jednom mestu ne postoje tačni podaci o tome kada će doći završetak istorije ove naše planete Zemlje. Ono što imamo jesu proročanstva o posljednjem vremenu pre nego što se Hristos bude vratio, šta će se događati, da znamo da li će to biti neki događaj ko zna tamo za 200, 300 godina ili smo mi stvarno blizu ostvarenja toga dolaska. Ja bih želeo zato da pogledamo jedan biblijski tekst iz Matejevog evanđelja, 24. poglavlje, 3. tekst, nećete mi zameriti, imao sam nekih tehničkih problema i Aleksandar sad neće čitati na makedonskom, ali nadam se da ćete moći razumeti. Neće biti problem. A kad seđeše na gori Maslinskoj, pristupiše k njemu učenici njegovi nasamo govoreći, kaži nam kada će to biti i kakav je znak tvog dolaska i čega? I kraja veka. Tako da, kada pogledate Svetopismo, govori da je Isus Hristos dve stvari spomenuo u tom razgovoru sa učenicima. Zašto? Kada čitate prethodne tekstove, tada Isus daje komentar šta će se dogoditi sa Jerusalimskim hramom. Naime, kada pogledate istoriju, prvo je bio šator od sastanka takozvani, koji je bio napravljen od materijala, Bog je dao uputstva kako da se napravi dok su bili još u pustinji. Iza toga Solomon je sazidao građevinu i zvali su ga Solomonov hram. 605. godine Navuhodonosor ruši taj hram, spaljuje ga, a Zorovavelj 70 godina kasnije obnavlja taj hram i nazvali su ga Zorovaveljev hram. Za vreme kada je Isus bio na ovoj zemlji,
vladao je car Irod i on je dozidao puno toga, pomoćne prostorije, uveličao još hram, dao mnogo zlata i zvali su ga Irodov hram. Međutim, šta se dogodilo sa njim? On je bio spaljen i uništen. I Isus najavljuje taj događaj i zato kaže učenicima, i oni pitaju kad će to biti, ali postoje pitanje ne samo to razorenje tog hrama Jerusalima, nego i čega još? Kraja svijeta. I zato kada čitate to cijelo 24. poglavlje, mi ćemo vidjeti više tekstova koji se nalaze ovdje, mi vidimo da Isus izgovara proročanstva o tome šta će se zbivati prije nego se on vrati, da stvarno možemo ne odrediti godinu, ali vrijeme u kojem živimo, da li je zaista blizu samoga kraja. I zbog toga postoje stvari koje nisu bile specifične i karakteristične za prošlost. Zašto to kažem? Da li znate šta ovo slika predstavlja? To je ona pečurka kada je bila bačena prva atomska bomba na Hirošimu, a zatim i Nagasaki. Do tada čovečanstvo, kada su u pitanju ratovi, znate, ratovalo se jedan grad protiv drugoga, eventualno jedna država protiv druge države, ali od tog trenutka čovjek je stvorio sposobnost da uništi samoga sebe. I vi danas imate savremene avione koji nose te bombe, ali danas ne samo da avioni nose, nego imate pritisak na dugme i možete usmjeriti bombu u bilo kom pravcu. Na mom YouTube kanalu ja sam imao jednu emisiju, ima i danas zove se Vesti u pokretu i bila mi je interesantna jedan podatak o tome da su Rusi napravili jednu interkontinentalnu raketu, nazvali su je Sotona 2. Zato što može jako da stigne skroz, a vi znate ko ima strah da slučajno ne bude pogođen, skroz do Sjedinjenih Američkih Država. To ranije nije moglo. Mi danas imamo oruđa da ostvarimo najstrašniju stvar. I zbog toga kada čitate posljednju knjigu Svetoga pisma, Otkrivenje, tada ona opisuje 7 perioda vremena koji će postojati od Isusovog odlaska s ove zemlje do njegovog povratka natrag. I onda u 7. poglavlju čitamo od 1. do 3. teksta gdje Bog otkriva samome Jovanu da postoje anđeli koji drže vetrove rata i da nema tog zadržavanja, čovečanstvo već više ne bi postojalo. I pogledajte taj biblijski tekst od 1. do 3. teksta. I potom videh 4 anđela gdje stoje na 4 ugla zemlje i drže 4 vetra zemaljska da ne duše vetar na zemlju, ni na more, ni na ikakvo drvo. I videh drugog anđela gdje se penje od istoka sunčanog, koji imaše pečat Boga živoga i povika glasom velikim na 4 anđela kojima beše dano da kvare zemlju i more, govoreći: ne kvarite ni zemlje, ni mora, ni drveta, dokle zapečatim sluge Boga našega na čelima njihovim. I činjenica je da danas ljudi žive u stalnom strahu. Jer te ideje, vesti o ratovima, o krvoprolićima i mnogo toga drugog što ćemo vidjeti sada, su postale izazov jednog straha šta će se dogoditi sutra. Zapazite da tekst kaže da Bog kaže: držite još, nije došlo vrijeme da dođe apsolutni kraj. Zašto? Zbog toga što treba oni koji žele, koji veruju, da se predaju Bogu, da mu svoj život stave u njegove ruke, da budu spremni za spasenje. Gospod kaže: još nije došlo to vrijeme, držite, kada moje sluge budu zapečaćene, kada se svako bude odlučio za jednu ili drugu stranu, ja ću se tada vratiti.
Iz tog razloga tekst nastavlja u Otkrivenju 6 od 12 do 14. I videh kad otvori 6. pečat. I gle, zatrese se zemlja vrlo i sunce posta crno kao vreća od kostreti i mesec posta kao krv i zvezde nebeske padoše na zemlju kao što smokva odbacuje pupke svoje kada veliki vetar zaljulja. I nebo se izmače kao knjiga kad se savije i svaka gora i ostrvo s mesta svojih pokrenuše se. I vi imate opisano tu u 6. poglavlju otvaranje tih 7 pečata. I svaki od tih pečata, odnosno perioda vremena koji će nastati na ovoj zemlji, nosi svoje posljedice. Ali sada imate 6. pretposlednji pečat, ali odmah da kažem 7. je Hristov dolazak. Znači šta će se događati pre nego se Hristos bude vratio? Kakvi znaci koji su ovdje opisani? I ovdje kaže, kada je otvoren taj 6. pečat, zemlja se zatresla vrlo. Zapazite, prva stvar. Drugo, sunce posta crno kao vreća od kostreti. Treće, mesec posta kao krv. Četvrto, zvezde nebeske padoše na zemlju. I sada malo vas vraćam natrag na 1755. godinu. Ovo je crtež koji sam bio našao gde govori o Lisabonskom zemljotresu. Epicentar je bio u moru i talasi su se podigli u visini od 20 metara. Pošto je Lisabon na samoj obali, jednostavno voda je ušla unutra i onda more kako se povlačilo, nosilo je sve za sobom. Smatra se da je između 30 i 50 hiljada ljudi stradalo u tom strašnom zemljotresu, nezapamćenom do tog trenutka. I evo nam šta je sve bilo obuhvaćeno. I obale Portugalije i Španije i Maroka. Dakle, imate istorijski zapis 1.11.1755. godine. I to se tačnije dogodilo u 9 sati i 30 minuta. Strašno je ono što su ljudi doživjeli i pogledajte posljedice kada se sve smirilo, ljudi više nisu imali kuće, nisu imali gdje da žive, živjeli su pod šatorima. Evo jedne interesantne crkve koja je bila tu podignuta i bila je uništena taj gornji deo, a onda su kasnije je obnovili, dakle to je bila katedrala Še i obnovljena je kasnije od zemljotresa. Evo jedne spomenika kao sećanje na taj strašan događaj koji se dogodio upravo tada. Evo kako današnji Lisabon izgleda, dakle potpuno obnovljen. Međutim, pomračenje sunca 19. maja 1780. godine. Vi znate kada dođe do pomračenja, ne znam koliko puta ste doživjeli u svom životu pomračenje sunca, pa kažu pomračenja, ali vi dalje sve vidite, nije sada mrak, pa se ništa ne vidi. Međutim, ovoga puta sunce je pomračilo pre podne u 10 sati. I tama je bila tako velika da se beo papir ispred očiju nije mogao vidjeti. I ta tama nije trajala 5 minuta ili 10 ili 15. Skroz do ponoći je bio totalni mrak. Ljudi nisu znali šta se događa. Bili su u velikom strahu. A tada u ponoć izašao je mesec, ali crven kao krv. I oni koji su čitali Sveto pismo su sada prepoznali prve znake koje je sam u otkrivenju posljednjoj knjizi Apokalipsi dato, da će se ti događaji otpočeti taj 6. period, koji evo to traje već 200 godina, ali da smo ušli u posljednju eru pre nego Hristos ponovo dođe. Pogledajte opis o tom danu, gde kaže, mračni dan, 19.5.80 u Novoj Engleskoj, sunce je izašlo čisto i jasno. Tama se počela postepeno spuštati oko 9 sati. Naredne noći pojavio se mesec crven poput krvi. Zemlja je bila obavijena nepropusnom tamom.
Religiozni ljudi su to posmatrali kao neposredno ispunjenje proročanstava. Naučnici su pretpostavljali da je uzrok svemu vatra koja je zahvatila šume na severu i zapadu. Ovo je izveštaj iz novina. Ali znate, ako imate šuma koja gori i postoji dim, ali ne da vi ne možete ništa da vidite od 9 sati, 10 pre podne pa skroz do ponoći. Sljedeći događaj je padanje meteora 13.11.1833. godine. Zapazite, sve je blizu jedan za drugim. 1755. 1833. I to nad površina, nad Amerikom, nad polovinom Afrike i polovinom Evrope. Bila je to kiša meteora, vi znate zvezde, ne radi se o zvezde padaju, kiša meteora, da su ljudi mislili kraj sveta. I mnogi su trčali u crkvu da se još jednom pomole Bogu, jer evo gotovo je, kraj je došao. Evo kako to opisuje opet jedan novinski izveštaj. Pretpostavljam da ni jedan filozof ili naučnik nije opisao ili zabeležio događaj kao ovaj od jutrašnjeg jutra. Njega je već pre 18 vekova tačno predskazao jedan prorok. Ne znam zašto novinar nije htio da napiše Isus, nego jedan prorok. To proročanstvo je u stvari dato od strane Hrista. On je bio taj koji je dao da sam Jovan zapiše ovo proročanstvo. I zaista, strašno je kada posmatrate, ja pravim sada samo jedno poređenje, neprihvatanje, neverovanje, ono što Bog kaže. Proročanstva su tako detaljna i tako jasna da ne možemo promašiti. Ali ipak ljudi se nadaju, a neće to biti baš tako. Ili se nadaju, a neće to biti sad još, a imam još vremena. I onda odlažu svoju predaju Bogu i budu izgubljeni. I ovo slika u stvari pokazuje takvo će stanje biti među ljudima pre nego Hristos dođe. Jedni koji prihvataju i drugi koji ne prihvataju. Jedni koji su se spremali, a drugi koji nisu. U kojoj grupi ćemo biti tada mi? To zavisi danas od nas. I u Otkrivenju u 6. poglavlju upravo o tome govori, o stanju među ljudima koji su prezreli poziv koji im je Bog uputio. I carevi zemaljski, i boljari, i bogati, i vojvode, i silni, i svaki rob, i svaki slobodnjak sakriše se po pećinama i po kamenjacima gorskim i govoriše gorama i kamenju, padnite na nas i sakrite nas od lica onog što sedi na prestolu i od gnjeva jagnjetovog, jer dođe veliki dan gnjeva njegovog i ko može ostati? Bez obzira da li bogati ili siromašni, obrazovani ili ne. To nije merodavno kada je u pitanju spasenje, nego da li sam poverovao i doneo odluku da živim u skladu sa božanskim principima. Ima jedna interesantna stvar koja mi je bila jako zanimljiva kada sam čitao o tome. U Sjedinjenim Američkim Državama postoji jedan neobičan sat. A sat koji ne otkucava, ne meri vreme tako što se kazaljke okreću, nego je stavljen na jedan prostor i on prema mišljenju ljudi očitava stanje u društvu. I taj sat je od strane naučnika, znači nema veze sa religijom, od strane ljudi koji prate događanja u svetu, bio stavljen na 5 minuta do 12. Kao jako je još malo ostalo, čovečanstvo ide svojom vrtoglavom brzinom u pogrešnom smislu, ide u propast. I onda su pre par godina doneli odluku da taj sat, tu kazaljku pomere. I znate na koliko su je stavili? Na 1 minut do 12. Želeći da kažu mi više nemamo vremena, mi smo sve upropastili. I vazduh, i vodu, i zemlju. Pa upropastili smo sami sebe, karakteri ljudi, samo zlo i patnja i zloba i zavist i mržnja.
Gde će to sve završiti? Kao da, znate, nam onom peščaniku još malo je ostalo zrnca peska koji nam govore o samome kraju. I upravo sam Isus Hristos, želeći da nas opomene, da pazimo na način svoga života i na vreme u kojem živimo, je to opisao upravo u tekstu koje smo mi, jedan deo od njih spomenuli. Izašavši Isus, iđaše iz crkve i pristupiše k njemu učenici njegovi da mu pokažu građevinu crkvenu. Isus reče im, ne vidite li sve ovo? Zaista vam kažem, neće ostati ovde ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti. I kad seđaše na gori Maslinskoj, pristupiše k njemu učenici nasamo govoreći, kaži nam kad će to biti i kakav je znak tvoga dolaska i kraja veka. I onda imate još jedan tekst gde Isus govori o tom samom Jerusalimu i onome šta će biti sa njim. I razbit će tebe i decu tvoju u tebi i neće ostaviti u tebi kamen na kamenu zato što nisi poznao vreme u koje si pohođen. Nisi prepoznao vreme. A onda se mi čudimo kako je moguće da neko ne prepozna. Kada su Jevreji imali starozavetne spise, kada su mogli da čitaju svakoga dana, kada su odlazili u sinagoge, kada su odlazili na praznike u sam Jerusalim, apsolutno su imali sve. Znanje o svemu, i o dolasku Mesije, i o drugim proročanstvima, kako je moguće da su promašili. I ono što je Isus najavio, to se dogodilo 70. godine naše ere. 30. godina posle Isusovog odlaska sa ove zemlje. Rimski vojnici su došli i zaista razorili hram. Iako je Tit rekao da ne smo dirati hram, jer je on čuo da je prelep, ali nikada ga nije video. Video ga je samo od gore sa Maslinske gore, kako je predivno u dolini, kako sjaji ta kupola, izuzetno, i rekao je ne smete dirati hram. Ali kad su rimski vojnici konačno ušli, kažem konačno ušli, čitajte knjigu Velika borba, gde kaže da je oko 1 milion ljudi stradalo u borbi za osvajanje ili odbranu Jerusalima. I kad su rimski vojnici konačno ušli unutra, ubijali su sve pred sobom. I starce, žene, sve. I došli su do hrama. Unutra je bilo 3000 rodoljuba, zelota ili zilote koji su provocirali vojnike. Znali su da je Tit rekao da ne smo dirati. Jedan od njih se popeo gore na vrh. Kroz otvor ubacio zapaljenu baklju. Sve je izgorelo. I ceo hram. Zašto su učenike interesovali znaci o kraju? Ali ne samo o kraju Jerusalima, nego kaže o tvom dolasku. Jer oni su želeli da dožive taj Hristov povratak. I kazali su, dobro, šta će se sve događati pre nego što se ti vratiš natrag? Isus tada daje obaveštenje. Hajde da pogledamo samo neka proročanstva. Pogledajte, proročanstvo o Hristovom rođenju je bilo dato i ispunilo se. Još je prorok Mihe rekao, a Vitlejem će biti taj u kojem će se roditi Isus Hristos. Zatim, sve ono što je vezano za život Isusa Hrista, za njegovo propovedanje, za lečenje koje će činiti nad ljudima, za cijela ta služba njegova je također bila objavljena. Bio je objavljen način njegove smrti, vreme njegove smrti. Biće razapet u 9 sati prepodne, umreće u 3 sata popodne u vreme prinošenja jutarnje, odnosno večernje žrtve. Sve je bilo unapred prorečeno. Čitali su knjigu proroka Danila i bilo je najavljeno tačno godina kada će Mesija biti kršten. Koliko perioda, vreme milosti koji su dobili od 490 godina nisu iskoristili. U Mateju 24, 4, 5 sada Isus odgovara svojim učenicima na pitanje kada će to biti i onda počinje da im govori o znakovima. Odgovarajući Isus reče im,
čuvajte se da vas ko ne prevari. Jer će mnogi doći u ime moje govoreći, ja sam Hristos, i mnoge će prevariti. I tih Hristosa u prošlosti je bilo jako mnogo. U stvari čak i u vrijeme samoga Isusa Hrista, nedavno sam čitao o tom podatku, oko 50 ljudi su se proglasili Mesijom. A samo je jedan bio pravi. Sve su ostalo bile lažne Mesije. Isto tako imate, evo ja ću navesti samo jednog čoveka, zove se David Koresh. I on je za sebe, ako možete da gledate tu, na samom početku on je za sebe, kaže, ja sam jagnje. On pravi sebe poređenje sa samim Isusom Hristom. I zaveo je nekoliko stotina ljudi, izvršili su kolektivno samoubistvo. Nazvao se Mesija. Mnogo toga, ja ne znam da sam pričao u toku ovih par večeri, da kad smo od supruga ja bili u Njujorku. I stojimo na semaforu i podignemo pogled gore, a onda ima natpis, slika jednog čoveka, i ispod toga natpis, Mesija je ovde. On je sebe proglasio za Mesijom. I toga imate jako mnogo. A onda sljedeće, čućete ratove i glasove o ratovima, gledajte da se ne uplašite, jer treba da to sve bude, ali nije još tada kraj. I rekao sam da, ratovalo se uvek, ali ipak na određenim mestima. Iza nas su 2 svetska rata. Koliko ljudi je stradalo u Prvom svetskom ratu? Smatra se negdje oko 15 do 20 miliona. Koliko je ljudi stradalo u Drugom svetskom ratu? Oko 80 miliona. Računaju se broj vojnika, oko 35 miliona, broj civila, jako mnogo, oko 50 miliona, znači strašno oduzimanje života. Pogledajte šta je izjava koju kažu. Ratovi koštaju danas više nego što se u čitavom svetu troši na obrazovanje i zdravstvo. Pa bili bismo zdraviji kad bi bilo više novca. Nego gde ide novac? U naoružanje. Jer svako hoće navodno da se odbrani. Zato se sve to radi. Ali nažalost neki ne rade, čine to samo zbog toga. I zato Isus u 7. tekstu kaže, jer će ustati narod na narod, carstvo na carstvo, i onda dodaje, bit će gladi i pomori i zemlja će se tresti po svijetu. I sad imamo sljedeći nažalost, tragediju, a to su gladi. Pogledajte ovaj podatak. Svakog sata u svetu umire 1200 dece. Od gladi, ne govorimo o bolestima. Glad. I danas sam čitao podatak, pripremajući se za ovo predavanje, da jako mnogo ljudi danas živi na rubu egzistencije, nemaju od neuhranjenosti. Znate, danas mi imamo doručak, ručak i večeru. Sad, šta je, ali je imamo. Postoje zemlje gde toga uopšte nema. I ljudi, 1/3, smatra se 29 do 30% ljudi gladuje ili nema dovoljno šta da jede. Pogledajte još neki podaci. 815 miliona ljudi u svetu je gladno, a od toga 300 miliona dece nema dovoljno hrane. Prema podacima Agencije za razvoj Ujedinjenih nacija, ukoliko se nastavi ovaj tempo siromašenja naroda, neće se ostvariti ideja Ujedinjenih nacija da se do 2015. godine glad iskoreni ili svede na najmanju moguću meru. Bez promene sadašnje politike, milenijumski cilj o smanjenju siromaštva umjesto 2015. bit će ostvaren tek 2147. godine. I danas u svijetu čak 2,5 milijardi ljudi živi sa manje od $2 na dan. Norveška je već 5. godinu za redom proglašena za najrazvijeniju zemlju, a Nigerija je na posljednjem 177. mjestu. Životni vek
osoba koja živi u Zimbabveu ima mnogo manje šanse da doživi 30. godinu svog života. Svakog dana u svetu umre 30.000 dece mlađih od 5 godina. Godišnje u svetu umre 10 miliona dece. Recite mi, zar ovo nije strašno? A onda govorimo o sljedećim stvarima. Koliko ljudi je izgubilo život kao posljedica strahote koja se dogodila na Haitiju? 200.000 ljudi. Pogledajte izveštaj Svetoga pisma. Luka 21:25. I bit će znaci u suncu i u mesecu i u zvezdama i ljudima na zemlji tuga od smetnje i od huke morske i valova. Da li se sećate šta je ovo bilo? Tsunami. Koliko je tada ljudi izgubilo život? 300.000 ljudi. 300.000 ljudi. I sad bismo mogli da ređamo. Nemate samo, nego su počele imena. Imate uragan Sandy, pa uragan onaj. Daju im imena prema nekim specifičnostima kroz čega se dolazi. Luka 21:26. Ljudi će umirati od straha i od čekanja onog što ide na zemlju, jer će se iz sile nebeske pokrenuti. I ljudi su u strahu. Znate, stari ljudi kažu, ajde, ja sam, kaže, svoj život već preživeo, ali ja imam svoju decu, a imam i svoje unuke. Šta će biti sa njima? A znate, nismo mi od kamena, pa baš nas briga šta će biti. Stalo nam je za naše mile i drage. Šta će biti sa... I onda ljudi zaista padaju u depresiju. Interesantno je da je sve veći i veći broj filmova koji su filmovi strave i užasa. I ne znam, ja ne volim da gledam te filmove, ali postoje ljudi koji uživaju u tome. Kaže, onda raste adrenalin u njima. Ali šta će biti u budućnosti? Znate, postoje ljudi koji se boje, jer postoji filmovi o kraju sveta. Ne znam da ste gledali neki film o kraju, završetku ovoga sveta. Šta ako neka ta kometa, neki meteor, ali ogromni, bude udario ovu našu zemlju i dođe do eksplozije, do kraja, da poremeti nas iz te naše orbite u kojoj se nalazimo i da sve ode zaista u propast. Pogledajte sljedeći podatak. 80% bolesti su posljedica duševnih tegoba. Zašto ljudi padaju u depresiju? Zato što nisu našli izlaz iz situacije u kojoj se nalaze. Evo šta je definicija depresije. Lošim međuljudskim odnosima, trvenjima, otporima, nezadovoljstvima, sukobima u porodici, lošim navikama u ishrani, uživanjima u alkoholu i duvanu, udisanjem zagađenog vazduha, sve većoj i žešćoj buci, zagađenoj hrani, pesticidima, raznim veštačkim dodacima i preteranom i nekontrolisanom uzimanju lekova. Doktor, je li to tačno? Šta je u stvari problem? Čim nešto zaboli, ajde odmah, doktore, kakav lek? I ljudi bi hteli da taj lek bude, znate, kao neka magična pila, odmah popiješ i odmah ti bude dobro. Da li postoji mogućnost da sve bude na psihičkoj bazi? Sad ću vam ispričati malo jednu neobičnu anegdotu. Moja supruga je imala baku i ona stalno je bila bolesna. Stalno je kazala, sada umirem. A pošto njeni roditelji su živjeli u jednom mestu koje je bilo udaljeno 70-80 kilometara, baka zove telefonom, prvo je slala telegram, a poslije toga telefon, umirem, deco, dođite da se oprostimo. I oni svi sednu u autobus i onda idu i provedu vreme sa bakom, o njoj pa nije bilo tako strašno baš za umiranje.
I onda prođe izvjesno vreme, opet jao, sada umirem, sada je kraj i oni opet, ajde sedaju, kasnije su imali automobil, ajde sedaj, idi i opet nije ništa. I sad, znate, to kad učestalo, onda malo već počinje da se sumnja da li je tako. I onda su primetili jednu interesantnu stvar, kad njoj bude loše, oni zovu jednog doktora, a ne da baka ide kod doktora, nego doktor da dođe kod nje i da joj neku injekciju i njoj odmah bude dobro. A ta injekcija je bila obična vodica. Psihološki moment. Dobila sam injekciju, dobila sam lek i sada sve je opet u redu. A Matej 24:12. Još jedan znak. I što će se bezakonje umnožiti, ohladneće ljubav mnogih. Šta to znači? Umnožavanje bezakonja, prestupa, da li u to pitanju krađa, dakle pljačka ili bilo koja druga vrsta nečeg lošeg što čovek čini, toga ima sve više i više. I zato onda policija ima jako mnogo posla da rešava i onda se troše sredstva i gorivo i vreme i novac da bi se pohvatali kriminalci i tako dalje. Postoji jedna interesantna knjiga koja kaže kako zaustaviti kriminal. Kako, na koji način? I kao da se to stalno, znate, povećava. Jedna interesantna izjava je bila, kriminal raste brže nego broj stanovnika. Šta to znači? Da do juče neko nije krao, ali je danas počeo da krade. I onda mi kažemo, pa dobro, šta će da radimo kada je neko siromašan, pa on nema odakle da zaradi i onda on pokušava da nađe način, pa da onda nešto uzme da bi preživeo. I to ispada opravdana krađa, jer to je za njegov život. Ali krađa je krađa. Kako zaustaviti kriminal? I s druge strane, znate, kao kad imate tas. Nečega imate više, ili je to teže, a drugoga ima manje. Više kriminala, a znate čega ima manje? Manje ljubavi. Zašto to kažem? Pa danas imate, o čemu se danas peva u pesmama? Koja je glavna tema? Pa ljubav. A zašto se peva toliko o ljubavi? Da li zbog toga što je nema? Nema je. A gde je nema? Gde nedostaje? Tamo gde bi trebalo da je bude. A to je porodica. I prvi problemi koji nastaju jeste kada dođe do svađe među bračnim drugovima. I kada tu ne funkcioniše sve kako treba. Kažite mi kakve su posljedice, ko najviše onda trpi? Deca. Evo jednog interesantnog mesta. Ovo je posljednje pismo koje apostol Pavle piše iz Mamertinske ćelije, iz zatvora u Rimu, svom mladom saradniku Timotiju i opisuje vreme samoga kraja. Pogledajte na koji način. Ali ovo znaj da će u posljednje dane, zapazite ovaj izraz dane, nastati vremena teška. Zašto? Jer će ljudi postati samoživi, srebroljubci, hvališe, ponositi, hulnici, nepokorni roditeljima, neblagodarni, nepravedni, neljubavni, neprimirljivi, opadači, neuzdržnici, besni, nedobroljubivi, izdajnici, nagli, naduveni, koji više mare za slasti nego za Boga. Recite mi, da li je ovo lična karta današnjeg vremena? A pre 2000 godina je pisana. U posljednje vreme bit će teško vreme. Zašto? Jer će ljudi postati. Kaže samoživi. Zapazite, na prvom mestu samoživi. Šta to znači? Koji misle samo na sebe. Jer kad bi neko mislio i na drugoga, onda ne bi bilo gladnih. Kad bi neko mislio na drugoga, onda ne bi bilo ratova. Ni osvajanja, a ni odbrane. Zato mnogo toga se danas, kaže nagli.
nagli. Slušao sam o tome kako je bila jedna tramvajska stanica, bila je tu u Beogradu, i ljudi su izašli iz tramvaja i hteli su da pređu na pešačkom prelazu na drugu stranu da bi išli svojim putem. I u jednom momentu jedan automobil je malo brže vozio i nije uspeo da se skroz onako zaustavi i jednostavno čak je skoro udario u pešake koji su bili tu. I jedan od pešaka je nenamerno, nego želeći da se skloni, dodirnuo i udario malo po njegovom autu. I vlasnik auta se zaustavio, izašao je napolje i počeo jednostavno hteo da se bije sa njim. Znači, nije nastradao od auta, ali će nastradati od vlasnika automobila koji je nasrtljiv i koji jednostavno hoće da pokaže neku svoju pravdu, iako nije bio u pravu. Koliko negativnih osobina koje se spominju i da kažemo osobina, mana, koji ljudi ne mogu da se kontrolišu i onda to ispoljavaju kad dođu u neku situaciju. I onda kaže, koji imaju obličje pobožnosti, a sile su se njezine odrekli. I sad ovdje apostol Pavle govori o religioznim ljudima. Kada ćemo, pa da, oni koji ne veruju u Boga, oni su takvi. Ali zapazite, ovdje se radi o onima koji su u crkvi, pobožni, religiozni ljudi, ali kakvi? Samo spolja. Jer kada pogledate, svi smo, kada smo negdje, nije bitno koja crkva, svi su fini, lepo obučeni, mirni, poštuju, pozdravljaju se jedni drugima, zagrle jedni druge, izgleda sve dobro. A onda kada se izađe napolje i kada se završi ta služba i kad se dođe kući i kada sam na radnom mestu i kada sam na ulici, šta onda radi? Kako se onda ponaša? I još jednu stvar, odbacivanje delova Biblije. Zašto kažem delova Biblije? Zato što postoje čak i moderni teolozi. Što znači teolog? Teos i logos. Evo neko ko je završio nedavno. Znači, Bog i reč. Teolog je onaj koji govori, prenosi Božju poruku, reč ljudima. On mora u potpunosti da iznosi ono što Sveto pismo kaže. On nema pravo ništa da doda, niti da oduzme. Zašto kažem oduzme? Zato što postoje savremeni teolozi koji kažu, znate šta, prva knjiga Mojsijeva, to treba tumačiti. U kom smislu? Pa kaže, nije Bog sve stvorio za 6 dana, nego za 6 perioda vremena. A taj period vremena, pa to je barem 1000 godina. Šta je to u stvari? Pokušaj izjednačavanja onoga što piše u Bibliji sa teorijom o evoluiranju. Jer evoluciji je potrebno vreme. Jedan moj profesor koji je bio iz Hrvatske je jednom priliku kazao, znate šta je teorija o evoluciji? To vam je slučaj se sa slučajem slučajno slučio. Jako mnogo slučajnosti treba u teoriji o evoluiranju i zato je potrebno jako mnogo vremena da bi se te slučajnosti dogodile. Ali ajde samo jednu malu stvar. Šta je stvoreno 3. dana u ciklusu stvaranja? Biljke, drveće, dobro. Šta je stvoreno 4. dana? Sunce i mesec. Sad mi kažite kako bi biljke opstale bez sunca 1000 godina? Jako brzo upadete u nevolju ako pokušavate da filozofirate, a to mnogi teolozi rade. Posljednja knjiga Svetoga pisma, Otkrivenje, takođe
Ima problem. Mnogi ljudi ne žele da prihvate ono što reč Božja kaže i onda traže neke moduse da bude drugačije i tumačenje i tako dalje. Mislim da ima i prva knjiga Mojsija. Gde je problem? Problem je što ne žele da prihvate Boga kao tvorca. Zašto? Ako ja prihvatim da je Bog stvoritelj svega, onda imam odgovornost. Ono ne samo da treba da ga verujem, nego treba da ga poslušam. A ljudi tu nisu spremni. I onda je najlakše kazati, ma nema Boga. I onda ja mogu da radim kako hoću i da živim život koji ja želim. Zato nas Bog poziva sebi. Poziva nas reči svojoj. Pisana njegova reč. Sinoć smo govorili o tome, nepromenjena kroz vekove. Ostala autentična do današnjega dana. Zašto? Zato što je Bog nepromenjiv. I ono što Biblija uči i govori o Hristovom drugom dolasku, to će biti. Ajde izađite na ulicu kad završi predavanje i kažite nekome, znaš ti da će Hristos ponovo doći, šta će kazati? O čemu ti pričaš? Ili sutra, idite kad odete na pijacu, pa kažite nekome da Hristos ponovo dolazi. Šta će vam kazati? Neprihvatanje i neverovanje, a ništa čudno, jer je Biblija prorekla da će biti tako. Pogledajte teksti 2. Petrove 3. poglavlja, 3. i 4. tekst. I ovo znajte najpre, da će u posljednje dane doći rugači, koji će živeti po svojim željama i govoriti, pa gde je obećanje dolaska njegovog, od kako oci pomreše, sve stoji tako od početka stvorenja. A Isus je kazao, doći ću brzo, doći ću skoro, prošlo 2000 godina, pa kad nije došao, onda neće ni doći. Zapazite, proročanstvo je reklo da će se ljudi rugati kada budu čuli o Hristovom ponovnom dolasku. I nemojmo se čuditi. Tako je bilo u vreme samoga Noja. Interesantno da sam Isus Hristos daje poređenje upravo sa Nojevim vremenom. U kom smislu? Noje ne samo da govori, nego i radi. On kaže, imamo 120 godina vremena da se pripremimo za ono što će doći, a to je potop. I počinje da gradi brod. Kako su ljudi reagovali? Smejali su se. Zašto? Zato što do tada nikada nije padala kiša. I sada Noe kaže, bit će toliko kiše. Oni se pitaju uopšte šta je to kiša? Da li su postojali oblaci? Ja verujem da su bili kao dekoracija na nebu, da bi nebo izgledalo lepše, ali nikada nije padala kiša. Izveštaj Svetoga pisma kaže da je bila svake noći tako obilna rosa da je natapala zemlju i nije bilo kiše. A sada Noe kaže, bit će kiše, sve će biti prekriveno vodom, a oni se smeju. I onda imate jednu interesantnu stvar, gde se dogodilo čudo, gde su životinje počele da ulaze par po par u kovčeg. Nije Noje, znate, uzeo laso pa išao pa ih hvatao pa ih vukao da uđu unutra. Same par po par, kao da ih neko vodi, ulaze unutra u brod. I da li su prihvatili? Još uvek ta vrata nisu bila zatvorena. Još uvek nisu bila zatvorena. Ušle su životinje i Noe kaže, uđite, doći će potop. Oni ne žele. Samo Noe, njegova 3 sina, Sim, Ham i Jafet, 3 snaje koji su bili spaseni. A onda je počela da pada kiša. I to, znate kako mi kažemo, kao iz kabla, je li tako? Voda. Tako da je bilo vode preko najvećeg brda, kaže 7 lakata. Ako bismo uzeli naš lakat, to je onda zaista puno. Ne, 15 lakata. A šta je bilo sa ljudima?
Kada su shvatili, onda je bilo kasno. I zato Isus daje jedan poziv u Mateju 24. poglavlju. Stražite, dakle, jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš. Ali ovo znajte, kad bi znao domaćin u koje će vreme doći lupaš, čuvao bi, ne bi dao potkopati kuću svoju. Zato i vi budite gotovi, jer u koji čas ne mislite, doći će Sin čoveči. Znate, kao kada čujete da neko se nalazi kod vrata, zvoni ili kuca na vrata. I kad kaže se kod vrata, onda znači tu je blizu, samo što nije ušao. Tako je napravljen poređenje Hristovog dolaska, da je on tu blizu, kod vrata. Jer svi znaci, dragi moji, što god su spomenuti da treba da se ostvare pre Hristovog dolaska, su se ispunili. Nema ni jednoga. Pitanje je samo da ćemo biti spremni. I završio bih sa jednim događajem, istinitim događajem koji se zbio za vreme kada smo se još, i ja sam kao dečak se vozio tom parnom lokomotivom, Drugi svetski rat. I kompozicija je prolazila kroz jedno ratno područje. Jako su svi bili u strahu da li će početi da padaju bombe ili da fijuću meci tu i da jednostavno izgube svoj život. Svi osim jedne devojčice. I ona je mirno sedela i ne samo sedela, nego čak se vrpoljila, igrala sa nekom svojom krpenom lutkom koju je imalo i onako, znate, glasno se ismejala, svi su ćutali, a znate kada samo jedna osoba, neko govori, onda se to čuje. I jedan stariji čovjek kaže, tišina, zašto vičeš? Jel ti znaš gde se nalazimo? Znaš da možemo da poginemo? Ona se i dalje bezbrižno igrala. I kad je ovaj čovjek nastavio da je, ona kaže, zašto se vi brinete? Ja znam da ćemo mi stići kući. A ovaj čovjek kaže, kako ti znaš da ćemo stići kući? Pa zato što je moj tata mašinovođa. Aha, ona je znala. Njen otac upravlja lokomotivom. I dragi moji, mi imamo dobrog oca koji vodi brigu o nama, koji jeste na prestolu svoje slave u svemiru, ali koji zna sve, kontroliše prošlost, istoriju, vodio je istoriju i današnje događaje. Zašto se sve događa tako kako se događa? Jeste zato što poštuje i našu slobodu izbora. Ali je dao uputstvo u svojoj reči. Šta će se događati pre nego se Hristos vrati natrag? I na koji način da ja usklađujem svoj život po onome što je Gospod kazao. Hristos će se vratiti. Ja sam u to siguran. Pitanje je samo da li ću biti spreman. I neka zaista Gospod učini da ta nada, ta vera koja nam je data u njegovoj reči, bude stvarna u našem životu. Da je prihvatimo celim bićem. I da kažemo, Gospode, ti znaš šta je još potrebno da se menja u mom životu, da bi bio u skladu sa principima koji si ti dao. I Gospode, da se ja nađem u tvom carstvu koje mi spremaš. Neka Gospod učini da zaista bude tako. Amin. Pomolit ćemo se. Oče nebeski, od svega ti srca hvala za trenutke koje smo proveli ovdje na ovom mestu sa željom da spoznamo volju tvoju. Ne samo da gledamo kroz čega čovečanstvo prolazi, a toga smo mi svesni, nego da vidimo ispunjenje proročanstava koje si dao i koji se pred našim očima ostvaruju. To je sigurnost da ti sve znaš. A to je garancija da ako stavimo svoj život u tvoje ruke, da ćeš nas tada ti voditi sve do tog dana kada se
Gospode, vratiš, da i mi budemo sudionici Tvoga carstva. Ostvari to u nama, jer te molimo u ime našeg dragog spasitelja Isusa Hrista. Amin.